Samahani dada. Bila samahani. Jambo. Unaelekea wapi? Nafika hapa mbele. Naona fanya nini hapa? Naangalia orodha ya vitabu vyote vya Biblia. Wala usisumbuke, ninavijua. Nitajui. Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua, Waamuzi, Rutu, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa pili, Ezra, Nehemia, Esta, Ayubu, Zaburi, Mezali, Mhubiri, Wimbo ulio bora, Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekieli, Danieli, Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika, Naumu, Habakuki, Sefania, Hagai, Zakaria, Malaki, Mathayo, Marko, Luka, Yohana, Matendo ya Mitume, Warumi, Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili, Wagalatia, Waefeso, Wafilipi, Wakolosai, Watesalonike wa kwanza, Watesalonike wa pili, Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili, Tito, Filemoni, Waebrania, Petro wa kwanza, Petro wa pili, Yohana wa kwanza, Yohana wa pili, Yohana wa tatu, Yuda, Ufunuo.